Ka sorkar jela kalahap menta ban naik kerpat ya ka jingrap na ka sorkar pedeng na ka benta ban kersaan khambun ya ka jela ha ka Iakhun ya ka thama covid katkum ka jithu do menteri ka koi ka khiau ba elhek uloong ba hadu menta ka sorkar jela kala dep ban penlut hadu saus pa klur tingka ha kini kinriu banai tam menta ha ka Iakhun ya ka thama persya ya ka klam covid menteri ulai thuru ba ki babon ki jinglut ki dehi ha ka jingpen biang ki marbam sa ki tu ki basha set slong ha ki yeng kan thop wat ya ka bam na ka benta ki basha sumar ha ki corona center ulai thuru ba ka jinglut ka babon ru ka dei na ka benta ki tiar test covid ki babon lai thuru ba hadu menta ka sorkar jela kadang yo priang tangkhan riu pon yo khandai klur tingka na ka sorkar pedeng kumta menta ka kenti ken hab ban karpa de ka sorkar pedeng bahkan kersan khambun menta ka kenti lam kumta ka jela kan semjing e bha ban Iakhun ya ka ni ka khlam ha ka juk opor lo ong ru bo unsai kren bad menteri rang badu kari ban pan jirap kerpang khnang ba ka jela kan yo ban ai buram ikinong trei ba khmat e ha ka Iakhun yo covid 19 ha ka jela ang naga covid ke bangi yo do menta ka dei sau puro kan riu pa yo pandai puro kan riu pa la pan layo abo yo ta menta ta kata kedai na ta dau na lek benda ban kendo lasa ngan mi sadeli ni kendo yo has badanji na benda ka an iPhone susu nam tahu covid lemda kumta kalau kau mai ini menteri khidmat man bagas government state government Meghalaya jungi duna bah revenue mata nado stop kun stop ki bon ki gumbalong magani kala partai mata adot ke proposal mata ke banga dengan ra ini ke city so prime asal husband anji kebangi ngipan mata kalau ado Kum nuru di ben kat bangi yo hi tambah kemensan ni kan ni kan nung ipat tambah ngi ong ba kajinglut ki jongi boro kadong kado 100 crore kajinglut kalau masa 100 crore te ado benda put ni tinggi kuat dengan jingerap dan sorkan dia ha bangi mentang yo tangkat real point nyu fundai crore ya ketu ngalang pani ke detail semar ba ni kajing pulut ke bobon ma kajing pulut aga basam ya ki rosion ya gitu ki containment zone daga balai ai bam habaro ki quarantine center corona care center daga ba thit ya kini ki testing kits kini kita ibaro bot ba ke jinglut te kita ke jinglut details ngimpan yo ya ke jing details menta ya kani ka covid jongi nam ta jeng kam yo covid dengan lek krang menikran batu honorable universal health and family welfare Dr. Has Badanji daga banta ban iPhone susu ini daga banta ka state Meghalaya Tesa gawe ru aku amani kendo ru ya prime minister lada ila amani kendo yo halor ka PM care fund ki PM care fund kalau ngomni ba kini ki covid management committee ki badi ki rabasno idar basno ki latri sistem ha aku ala kendo ru banyo ban ai tang ka token of appreciation ki asha ju ki latri sistem ha ki frontline health ke frontline workers of health department yakin itu at least tamu jawab banyak kedua pada PM dan batai yang kita jom kini ki art ki badai jongi asha pada kini ki covid management committee kemudian ki traditional institution kadar warsno kadang ba PM ru di mentip yang trace tu menjoki